جبرنا كادن عدنجي جواكي أفدمو حمودة ميوكش تماشوان الهجا أم في حفتي هاتن باجاري لوانه سازين زمانه كردي او پلاتفورما سازين دموکراتیک جبوی دروجان کم خباتا زمان دارتن بسرناوه پولیتیکا استراتژی او تکوشینا جبوی زمانه کردی دروجا لدارخستن جه گلک باجارن باکوری کردستانی بشتاری جبوی و کم خباته هات کرد به 8 کمان و خباته بروا برن اما هم جبشتارن هم جیج ماموسته زمانه کردی بپرسن آرمان جوان آوه کم خباته چی بو چما جبوی زمان تکوشینا خدا خستنه استا هری جور کا ام بپرسن بشتارو ماموسته چی برسویدی لفدره کم خباتك خالص درخستم کم خبات دروجايه يعني لسر بوليتيكا واستراتيجيا تكوشناش بوي كردي ابج بوي قال كرد هلبت مهمه دمان رخناش بوي ريفبرين خوجي جهنه ريفبرين خوجي چقاس كارن في وظيفه خو بك بينج بوي زمان و كولتورا كردي چاندا كردي هون چه دبجن بيدر حقيقه ان راست از دو بيجم يعني خباتي رواتي كرن خباتي بيروزه yani ne aliye zamanatını jibo çande onların geleke kıymeti amdeni. Leo zanın ile demek ki geringe pevajoj despek ya. Belki ve pevajoj da avastanga peşa azmanı kurdi jibo tevekkerin. Jibo ve çande ama ent işte heri gering damana ve salana ahamın bandora şer ya hamet işte ser zamanı kurdiyo. Yani çantaya xaraf kirin, zamanatya xaraf kirin. Jibo ve çande ne milleti vane de bejim navça devo ki van hamici cudanı kenci kudu او ناکتن تبیجان زمانی که راست برون نقاش که بکن هم نکاره بکن اجباری چند هم تبیجان روبه خواجهی بیتن شهر در بن یعنی هل بجارتن تشته هر گرینگ لوی کم خباتیش پیشه خدا وکی مانیفستو که پیشه خا جیه پیشته سیاست و پلیتیکا آنگراوی با پیش ببتن یعنی امجی لیا رخنه لیا تکرن سر زمان و چند امجی کیمانی خالیات بینن رخنال خود دگرن اری yani yek berpirsemin yani ne ho berpirsemin demem derken hem beri civatı cemaate ki var çani zamanı xada çanda xada maten rexne xana ina da zaman da çanda xana gut da derde xajwan insan ara ne gut efkemas hemen berpirsemin yani jubaya çanem ve komxabate gele gerin şu kıymet binin yani jiye beşte şunda ji xabate mebin au bi çip kevite semelimen med hazedeti ve ailede peşte benim civat ki ve چه بیشن نابراوی دا نقاشه مبینه کردن یعنی باید چندش اما تشتهری گینی آوازی درفت خواجهی بیتن یه اشاره داره وان چنده زبو زمان کردی جبو چاره اشاره داره آنجی چنده کی کردواری موبته دا رونشتیجی لازمه یعنی زنی بعد نزدیک 10 سالان اشاره داره دست قایم آنجی تنه روید بن جوان پلیتیک آنجی گلگی سر زمان آتا کردن جزر چندان هات کردن جبهه چنده جبهه پیواژوی داشته هر گرین ام خبات زر چند و زمان خواهد زیادتی بکن امروز قادر می خواهش دارم خباتك دارسخن ونتخوازن چی بکن حقیقتا هم تخوازن هیم ببین yani tenel ser gotine o tened be salonu da bemine bas galo yani terdike halk bavar bikewe usa na yani ما بس لما شو خنا قوي يعني مورن كلاد اللي خو ليفر برجين وبقر مالي خو تشتكي وستانينه اصل تشتكي ام دخوازن بنجهك وردانين جبوكو دحر قاد جياني ده ام بكارن ايدي زمان خو بكم مريتي جبوي بلانك استراتيجيك ريك يعني بلكي ري برنامجك جبو ما بخه يعني نتني زمان دقادا زمان ده بري برناوان چالاكي وان خباتي وان او ببن يعني جيت بتشتين فرق كرت حاول بدنكو زمان سر بياب كنت تشتكي سنة زمان بايدا يا جواكي كو جواكي تينا باهف تشتكي هف باره و بارك دكوا سر ملي محمويا
جبر وی که مگوت ام تشتکی وستا بکن کو بلا ببه بنگهک هر قاد هر واری خباتی کو اف چپ منی دبه پرورده دبه جبو زمان ام چه بکن کو زمانی خو بکن زمانی جیانی بکن مریت براستی ام جیانا خو زمانی خو بریو ببن بلا پلانو او کمه به استراتژی کمه به نتنی دم کرد ام بفکرن سبروجي جنب بفكرن يا راستي اصل تشتكو دكاكو اموان خباطه بكن نفشن بيمنه يعني بيهاتي منه ام لوان دنيرن كو حلاندنك دنا زمان دا بيكتي بسادما كو پرورده بزمان دایکی تونیه tamam تنا ناف خویدا ت استراتژی پولیتیکای کی وقت تکوشنی داتن اولی لی جهلا حکومت و دولت بعد بچوره کردن يعني تشتكي جهة حكومات ودولتي بس وركرن شخوا بصالانة بانجوازي وان تشتدكن أمي بكنجي أف كاري كيمي أصلية يعني حتى داوية فيم تكوشينا في بكن دوی زمانی کردی به زمانی فرمی دوی زمانی کردی به زمانی پروردهی کرد بکارم به زمانی خواه همو جیان خوب ریوه ببن اری هر تشتی خواه یعنی رابع بچه دایره که کاری خوب زمانی خوب که هر تشتی خواه یعنی زمان جیانی بلا به کردی چوا هکه افتش پیک وره جواکی بکاره آبوریا خوب پیدا بین بکه جواکی بکاره جیان خوب گشتی به زمانی خوب دومینه اوی حوجی به تشویقان او نه بلکی بود دست پیکی حوجه بکه کت تشویق بکی براستی جبوکو حتی او تشترونه جبر کو اف قالب کی 3 سالیه ده مجیه مدج بجهبویا حتی کو ام بشکین حتی ام او باوری بما چی بکو ام بزمانی خوا کارو او خباتان دکن بکن شخو ام دکن جی لی جبوکو پرانیه جوا کی جوهر سر و نیرینه ازو سابجمیان داویا و ام بحث اسیمیلاسیون که 3 سالی دکن و قالب تشتک دستری مد چی کیه زمان مکریه زمان جه نفرمی هر جهه کو فرمیت له پرورده له یانجی سازمانی یک له به زمان ما درویه جوا کینی وی تشتی بویا ام جد خازن افتشت بشکی جبویش خو داخوازی ما بردوام دکنم هر داخوازا پرورده به زمان خو بکن فرمیت زمان خو بکن قادک کی جبو زمان خو بخوازن یعنی قادک و صاحبک زمان ما تدا خسر به بجی یعنی وکی جینگه هک زمان هبه یعنی او جی چیه وکی استاتيو زماني كردية بيبقى قريدة استاتيو قلي كردة أصل نها كم خباتك والبر دار دخن بجن والدار خست چه درده و چه هنک درده خوش مرا بجه يعني چما دمن داويدا هاوار و قيرينا كردايا ام خودي لوي زماني دارين يعني زمان كردي راستي جي روج بالروج بر بتونه بینه ودچه يعني زمان كردي اگر کو پرورده نبه اگر کو ماموستاین زمان کردی زاروکین کردان را بحثا ملای جزیری بحثا احمد خانی بحثا فقیه تیران بحثا ادبیات کردی نکن بحثا زمان کردی نکن اگر کو پرورده نبه زمان کردی روز به روز تک دیچه نه سوسیولوگ بیشیک چی گوتنه که خدا وهاد بیجد به کردنو هرن آمده شرنخ وانه جولمرگل کولانان برای خواه بدن زاروکین و شرین خواه لیستیکین خواه به چه زمانی دیکن اگر که زاروکین و کولانین جولمرگل کولانین آمده وانه شرین خواه لیستیکین خواه به زمان ترکی دیکن کردستان بن خطره که مزنده ید بیجه اوه سوسیولوگ اگه بیجه یعنی به راست چونه زمان به وی گرد دایی به پرورده بونه گرد دی بله پرورده نبه یعنی گوتنک من ناو مده هیا ان به همو مالان بکن دبستان نها کیجان دوانه دا کیجان مال بیاد دبستان جبونا زمانه کردی نبیاد دبستان دوی گلی کرد یک ریز رابط داخواز زمان خوبی که کو داخواز نکه کو اورجینال بمینه کو دولت جی نها مد شوپینه بیجه گلو چند کس بشتاری برابیه اگر کم بشتار به دلیوان راحته اگر زیدر بشتار بیه تدبیر آدی گیرن داخوازا کردان چیه؟ داخوازا کردان زمان کردانه زمان خواه پرورده بینی زمان اوندان نبه هر ملتک که جبونا ای شرطی و یک یمین یه سرکه زمانه یعنی ملتکی زمان ملتکی دیگه ملت چوا آخا که و هیا دب زمانه که و هیا اگر کو زمانه که ملت که وندا بو او خوشی وندا به
باشه کمخابات نوسا بیشتر پانل نوسا مهم و گرینگن دما تو آخافتند کی و هنر کی جی آخافتند دکن لبره دشاورن و مشاورن به هف تنه لبر بمینه لگوری من چارەسەری نینە دەبێت و ئەف زمان چاوا بڤە زمانی civakî çawa ku ji bin destiyê derkeve çawa ji bin asîmilasyonê oto-asîmilasyonê derkeve tu divê derheqê de çi difikirî Yani hûn maftarin nîqaşê ku vira hate kirin biryarê vira hate kirin bira li vir nemîne bikeve nav civakê belê civak jî zindiye yani nanê xwe ava xwe jiyana xwe bên hildin dayîna xwe çapemeniya xwe wêjiya xwe muzîka xwe zindiye wê zindîbûnê da perwerder ser kîjan zimanê hatibe çêkirin ew hêza xwe dide nîşan da gere mirov yê qebûl ke em milletekî bendestin zimanê me neketiye perwerdeyê dibistana îro hewce ye em dibêjin zimanê me gere bibe hewce zimanê perwerdehî lewra em dibînin hêdî ji dest diçe berê hêdî diçû bi xwedê niha êdî dibeze diçe tişta rastî çima dibeze diçe lewra dunya jî diguhere mesela em rûdenên vira xwe nîqaş dikin û kêmasiyê xwe falan dibêjin em ser wî nîqaşa dikin kêmasiyê xwe dibêjin xwe rexne dikin hema ez tişekî dî jî bêjim hûn jî ciwan ekin hevalê qemerevan jî ciwan e dunya hemî jî berê xwe dide îngilîzî diguhere lewra çima xwe dide îngilîzî ticaret li wir tê çêkir jiyana berfireh ya dünyayê hemî ser îngilîzî hevgirtiye dîplomasî û edebiyata wî ticareta wî em bêjin sînemaya wî îro hemî dünyayê de bi zimanê Tirkî îngilîzî kêm hindik tê qebûl kirin çünkü biya zimanê yekemîn serdest e dema niha tirk jî aciz dibin dibêjin gencê me hemî ew diçin Avrupayê Amerîkayê zimanê xerîb hîn bin ew jî aciz dibin ne wisa ew jî lewazîkî dibin ama ji ber ku em bindestin zimanê me bi tu awayî nebû zimanê perwerdehî ji bo Bakur dibêjim nebû zimanê perwerdehî ew amûr û alavên ku jiyana ku her kesî welatê ku serdest e rewan e jiyana wan de ye niha hê ji bo me xeyal mesela tu ji bo dibistanekî seretayî navîn û dawî çi pirtûk tê xwendin yani hewcev got perwerda me çi wê çi pirtûk warin xwendin em niha rûdinê xeyal dikin ne wisa ez ê vî nivîskarê xwe tê da cih bigirim vê mezinê xwe cih tê da bihêlim ez ê vê têkoşînê binivîsim ez ê vê serhildanê binivîsim ev hê xeyalê me ne hê neketiye meriyetê sedem wî em êşa wî dikişînin yê Tirk jî an jî zimanê dî jî gencê me çûn Avrupayê Amerîkayê peywan diçin dema em xeteriyê xwe dinhêrin em tişekî dî dibînin ziman civak zindî bi hevraye Temaşevan hêja me gotu em îro li bajarê wanê ne tevlî komxebata zimanê Kurdî bûne li virê tenê ne saziyên ziman hunermend dengbêj kesên polîtika dikin siyasetê dikin zimanzan hema her kesên qadên civakê tevlî bibîne yek ji wan jî dengbêj stranbêjê Kurd Ozan Kazo ye em dibêjin bi xêr hatin spas ke min jî gelê bi xêr hatin bi navê weşandina Sêrkez we pîroz dikim zor spas hîmê netewa Kurd li ser ziman û çand û hunera Kurdî were parastin helbet girîng e milletek netewek ku xwaza xwe demokratîk bike bi zimanê xwe tê nasîn îca armanca te avê komxebatê çi tu çima hatî tevlî vê komxebatê bûyî rast e armanca min ew e barekê gerê giran e helbet gotin wêje tu bixwaze naxwazê dengbêjî dengê milletekê hebûna milletekê bingehkê gelekî resen tu bixwaze naxwazê mecburiyet nîne hewce ye çima mecburiyeta ku zimanê heta niha em dibêjin 65 sal ez vê hunerê berdewam dikim lê çi biye êşa milletê xwe elema wî derdê wî kederê wî serda çi hatiye meşandinê ewan tîlme ziman eger ku ez di vê babetê xwe wê konferansê da nebînim bo me kêmasiyekê herî mezin bo her hunermendekê wisa ne ji ber ku naweroka wê danê li ser piskêrîka zimanê Kurdî dengbêjiyê huneriyê û hebûna milletekê çand huner ziman xîmeke herêkê girîng e eger ku em vê xîmê lê bine nexwedî wê biherife mixabin îdî em nikarin serda tebeqan danê
لی طبقات دنگبیجی هنری و چاندی اجی وک کسی که نه هنرمندی بید لی از بشتاری و کنفرانس بیمه جبوی هبونا زمان کردی جبوی ویجا کردی جبوی هبونا ملت که قوم که نتوا ملت که از بشتاری به کنفرانس بیمه براستی از خود به اختیار دبینم گلک رخنه جبوی هنرمندین کرد هست ستران بیجن کرد هست یعنی گلک جرا از دوم شاهده به دبیجن هنرمندین کرد گناه هنرمندین کرد خواهی ستران بیجا کردی خواهی کردی نزانه و چوا هنری به زمان کردی بکه دو تبلی به رخنه دبی وقت به رخنه فکری چی؟ البته از وی رخمه جبنی دا تندی شرمزار دکم جبرکم وکیته گوتین معنا گوتن سران هلبسته جی نزانتی دانه و بخواجی ترکی دا آخوتن و درابطن پیشی کشیا هنرا گلی کردی دکتن اوازانی چیه به احلاقیا هری مازنه کی دسل دبی بلا سل بتن کس نکارت دبی به احلاقی دانه لسر هنر و چاند و زمان کردی به وی رنگی با آوای نباشی خرابی بایت نوا دست پی حقی بیتونه نه دایم بیشه بلا بچه مال خود درونی حقی بیتونه زمان خود زانه مثلا یک اوه که کو زمان خود نزانته وی چه و دنگ بیجی بکتن دنگ بیجی و جنیو چه نکارت ببیجدن ای بکی هری مزنه